hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu si lian sang puya Mizoram le Assam ram le chungchanga state panhi hruai tu te imbiak na chu voin khan Aizawl state guest house ha nei ani Chief Minister Pulal Doma kai hruain Council of Minister meeting voin khan nei ani Sarkar pichon Indo Bangladesh ram reveal tu tur committee adin Nobel Prize dong to Mohammed Yunus chu Bangladesh interim government hruai tu tan laklu ani Mizoram le Assam ram ri chungchanga state panhi hruai tu te imbiak na chu voin khan Aizawl state guest house nei ani ram panhi ai ote hi voin kaidar li khan an in bia tunden huna hian palai te imbiak nela zolova state panhi te pomtan joint statement an siam don ani ram ri chungchang imbiak nei tur hian Assam sarkar ai ote chuan voin khan Aizawl o thlengin Assam Minister Border Protection and Development changtu Atul Bora chuan aron hova Mizoram nam hi Home Minister puke sabdangan kai hruain Mizoram sarkar thuni tu sangten an talpuya anin kom zo hian thuthala khom tu te an kom chunjom hal don ani voin Aizawl state panhi hruai tu den biak na hi kumsani somni panhi November ni som pasirego hati anin biak nuwa anin biak le na masaber tur ni in ZPM sarkar noi ram ri chungchang soi hona masaber ani don bokani pontor thin angin kumsani somni pakhat July tha khan state panhi te hi ramin chu awang ti buain silai hial me pu ani pha state panhi te in rem the nan wa engmazat in biak to ni in ramri aral mon ne the nan state panhi ten ramri a ku thak to lo turin in remna an nei mek ani Lok Sabha MP Purichat Vanal Mangain voin Parliament sesona Mizorama vokpul ria wanga harsana tokte chungchang soya Lok Sabha budget session nei meka Mizoram MP chuan avoi khatnan thu soin hunrei to takatanga vokpul ri African swine fever lenga wanga Mizoram puile abik takin vokvul tu ten harsatna nasatakan to thu soya tun thleng hian vok sangriat jani somnga an thi to thu soi Purichat chuan vok hrilenga wanga vokvul tu te chom dona tur central atangin engma puina anna mulo thu sein Mizoram sarkar in central sarkar vokvul tu te na zangdam na tura romman project siam cheng viable somni progle noi za series somni panga ti fel sak thoi turin union minister animal husbandry chu angen hal bok ani Chief Minister Pulal Doma kai hruain Council of Minister meeting voin khan an thuwa an thu pomzinga the Mizoram State Higher Education Council rules sagni somni pali the Mizoram Juvenile Justice Care and Protection of Children amendment rules sagni somni pali duan chin Mizoram Chimlama Greenfield Airport Siam Mizoram Public Record Rules sagni som pali le Mizoram Public Records Act sagni som pakasiam thatte tela hebaka hian Mizoram Goods and Services Tax Second Amendment Bill sagni somni pali le Mizoram Lok Ayukta Amendment Bill sagni somni pali te atel ani Rule Hood do bei pui National Deworming Day NDD August round chu Aizawl Helen Lowry Higher Secondary School of Voin Khan Health Secretary Pisang Chinza chun honga Hehun hi National Health Mission Director Dr. Eric Zhou Moina kai hruaini National Deworming Day hi kumsani sampro katangin kumtin manchin ni in kum khata voi ni manchin ani a National Deworming Day a hian no pangle tle rol kum khata tanga sompako in kar ten hena thonin rul hud hlo 80 thin ani a rul hud hlo hi school anganwari center ate 80 thin ani rul hud pai wanga ti sen tlak chamna taksa na sang om theite ven ata National Deworming Day hi manchin ani National Deworming Day honna hun hi Aizawl mai baka district sang arola manin boka champhai a chuan champhai borsa pu VLM lenan BC lal khamona English Academy karut venga ahonga lunglea government Mount Harmon Middle School ramthar venga ruhul hopek be pui thak tho ni na hi lunglei district additional deputy commissioner Pujam Smerung chona honga school no bang khan chuat hena ruhul hlo tablet albendazole ai tirani champhai district sunga sarkar school zathum samthum pani private school za progle ankanwari zani somre preta te rul hul hlo do be pui kalpui ni dona hebaka hin school kal to lote tan po ro mana si mani voina rul hlo e mano te tan august som prokhian thual nei le turani no pang singa sang ni zero pokwa ten na rul hlo pek tum ani United Nations UN in Kovel pum huapa tual ton namte pola ni ser International Day of the World Indigenous Peoples to Zoe Reunification Organization Zoro Divisional Headquarters lunglei boss inside koti hall lunglei manani Assembly Speaker Pulal Bek Zamale lunglei Hyper Committee HPC Vice Chairman Puvimal Somplung ten man pui Pulal Bek Zama chuan zona thak zong te World Indigenous Peoples Day by bookin zofa te namanga in pum khatna le din chuana ani theinan zofa unaw zong te du sangna hlana zofa te omna zirin ming shan zo ku ki chin adang ming puma se tha tu khat thisen in zom nam khatan ni zofa te khofela mak do ni la nuret vela nom anga ngai theni ati
nam anga ram bial nelo tam tak anom line zo fa de chon mani nam hing chaw nge Mizoram an nei chu an van nei hle ani ti a zo fa te lo ram ang zela bishing chengzat data update ne chak ati thule zoro ten ma la thei se tu thu soin chu internet khovela mule hai so jong theya siamani chon nam anga chaum na ni don ani ati pulal mon poi punte MLA advisory chief minister zoro general headquarters vice president ni bok chuan tol chon namte digna le chan vo hum hal tura UN malak na bo zia zoro malak dan le mathlir ta langin ram tiam thleng turin zo na thak jong te hrui khat wona oma tul thu soya zoro thil tum zo na thak Chanchinthar omte ram khata inzom khoma ma nia ro in rela hlotlin theinam zo na thak nam sang ten in pum khatle in chui khom do na ril ron putlana an min kim angai ni ati zoro hi meni somni pakachang ni palia khan zo fa zong ayo in even no affiliated NGO member khungani a nate china hin zoro chuan cholovin zo fa de tan in chui khoma nam anga din chu theina na be ani voina ka khom ten resolution siamin zo fa te in chui khom le na tura zoroin abe na chu India Myanmar le Bangladesh sarkar lo zo fa zong ten thop tata in chui khom na tura thokang turin an ngen ti atel ani Aizawl municipal corporation ward number paruk corporator tana by-election ne tura candidate pathum chongming thanga BJP Aizawl tlonga zoram people's movement ne larin fili independent chu municipal returning officer pumak la thanin le assistant returning officer pimal somshia joli hovin additional DCP santu khoma nomination paper te enfil saknin afel 5 vek tia pomsak anni returning officer ho hian candidate le an election agent te chuan in than atana hria tur poimo le in kai shunate in thil fiani election campaign ne chung an campaign sen so thei rang le aman zat tur bitokin nei ngal ani bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl changa pon ani sarkar le puichon Indo Bangladesh ram reveal tur committee din he committee an Bangladesh lam thune tu tenen thokhovin India mi tele Bangladesh namle sa khotlem jok te himna tur an ngai to dona he committee border security force BSF ADG chona kai shuayanga ani bagen BSF IG Frontier Headquarters South Bengal IGBSF Frontier Headquarters Tripura Land Post Authority of India atangin planning and development member le LPAI secretary te antel ani rampuma intena nampuan zar tura bepu thakna hargar tiranga campaign chu voina tanga tanin tun thani som panga thleng manini don Union Culture and Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat chuan mi puira chu nampuan zar an zarte thalak puya hargar tiranga website ta da turina soma kumsani somni panitang khan azadi ka amrit mahotsav noya hargar tiranga bultan ani ti soin nikuma khan mi viable som chungin nampuan zar tha nak pui hi internet ta an pholang ani ti cultural program po sangni chongro man ni in tiranga bike rally chu tun thani som pathuma hen MP le Union Minister tenan hoi hot ani ang ati Nobel Prize dongto Mohammed Yunus Bangladesh interim government shuai to tan nimin khan laglu ani President Mohammed Shababuddin chuan daka a banga banana Mohammed Yunus iran tu dem tiran luta he huna hian ram sang atangin shuai tu poimo te antel ani Mohammed Yunus hi kum sangkha chu somli juni somni paret apianga sumdong bank le economy sani kum sangni paru khan Gramin Bank kaltanga an thawta wangin Nobel Peace Prize lan ani interim government shuai to ta na rod lailok ani awang hian Bangladesh politics boy meka masona len tak athen ngai be sei ani Paris Olympic nei meka ani zan khan mi pa javelin throw nira sobrachon silver medal ala javelin throw final in Pakistan mi Arshad Nadim chuan meter somkop ani point pokop asire thui kho in Olympic record asiama gold medal ala ani nira sobrat meter somret pokop point peli panga thui kho in silver medal ala ve thung ani hetira in India mi pa hockey team te chuan nimin khan bronze medal mecha Spain ne in bronze medal anla President Draupadi Murmu Vice President Jagdeep Dhankar le Prime Minister Narendra Modi te chuan India tana medal not sok tu ten lom pui thu an soi ani Chanchinthar siar ti tomna na tlang pui Mizoram le Assam ram le chungchanga state pani shuai tu MBang chu Voin Khan Aizawl state guest house an ani Chief Minister Pil Doma kai Shuin Council of Minister meeting Voin Khan ne ani sarkar le puchon Indo Bangladesh ram reveal tu tur committee din Nobel Prize dongto Mohammed Yunus chu Bangladesh interim government shuai tu tan laklu ani chu zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani